ماشي. نحن معلتي بروجرامنا HTML ستايل هم قلنا HTML نا ستايل نقبل بزنبي ስለዚህ እዚህ እሷን ደግሞ እሺ ስለዚህ server ማለት ነው it's dot html shift plus ja ist so body heading 1 this is new desktop YouTube channel from enter H2 heading to the subscribe subscribe for more videos heading 3 put this is heading 3 very for graphics this is heading heading 4 choose heading 5 heading 6 copy one this is heading here copy down this heading 5 divide it up square this heading 6 هذه ودي أنا أستعمل more this is the YouTube channel subscribe for my videos this is heading 3 this is heading 4 that's heading 6 first time I will put it in movie background no style attribute style style background كده نجي يرو مش عايز اهدي نقول بس style تقوموا background كده green color semicolon ما semicolon foreground ودو normal color background لأنه text align center ماشي لما font family
فونت سنسيف يعني توقع فونت سايز ناتو تكست ناب فونت سايز 4 إكس حاجة عن نقول هذا استوعب أتكلم بالجمع Open in Azure browser أو جوجل كروم ويندوز